akube ukuphama kwabangcwele kucelakala babudladla manazaretha ingcwele inkonzo kaNkulunkulu isiphelele lokho siqale kuseni ukudla sekuze kwamanje kodwa ke ngenhlonipho lizoba lilodwa bese siyisela kuBaba ngoba angazi ukuthi mhlawumbe khona icala lakithi ekuthethwayo noma izono zami seziningi kakhulu kodwa cela uNkulunkulu aziphumule ayibonke Nkosi. 151 ngicela izwi elilodwa ngencwadi kaMikha indima yesikhombisa evesini lesikhombisa Micah chapter 7 verse 7 belilungisela obaba ngizodlula kuyo bese ngikhuluma indaba eyodwa libangeni abantu nange leli
wakhe wakwamfumi mshana kuleli ibandla ngeke ngize ngilunge mina ngoba ebandleni lenu kuthiwa khuluma uphathe inkonzo ungazitsheli lutho. Uthi wakomshana kwelethi ibandla ngithi wathi lamaluthela utshelwa phakathi nensuku ukuthi ngeviki elizayo ngesonto uzophatha inkonzo uzilungiselele iviki lonke kwesinye isikhathi uzuhlelele incwadi ebese kuthi ngesonto mawufikile phakathi kwamakholwa endlini yesu sisandinda basimisa Isabel
ngithomela abantu angazi ngithoma ngani ngoba ngizilo ngisho esesibili 199 abantwana bakaNkulunkulu bayathanda ave kwathanda umuntu esesithathu 149 basebesicela ukwalana kwabo lezi hlabelo zothi usiyimisela ukuthi uyangena ezwini bese sikhamba sithi wake wathanda abantu emhlabeni uvela uphendula ingane kwabo. Hey Nazareth uthe ubaba basemla kashumayela kuseni namushumayela ukhona Mika 7:7 ngifundela mina kepha mina ngobheka kuJehova no Ngoshalela umsindisi wami. Yoshala umsindisi wami ngoba ngezasho ukuthi inkinga inazo ziyabehlula. Shaba ngezasho ukuthi njobe khona inazo lethangini yedwa nje bengamfuni bengithiwa ngoshele usehlulekile ukumlekelela leso simo. Asho uhlala phansi. Ufuna ukuyaphi? Ufuna ukwenza uhola ngoba uyikhethile nje. Ngiyabuza mfethu Yesu. Ufuna ukuyogibela lapho ngesilungu. uThixo wami wangizwa. Kodwa uNkulunkulu uzokuzwa. Ungesabi phezu kwami sitha sami. Yey, noma ngabe zikhona thiwa khona indoda ekhatha amashumi amabili yafika yalika inkosi ngicela ngalishumi leli ungiqedela isithathu ame ngikholwa nayo angazi esikhona sisikolwa lo mthando luthule
usuvela wakhishwa ezulwini Nkosi yakubandanga awuyakuvuka wakhe ngubeni yanini ukwenza umuntu omfumo kumanje uphizi uhlezi kaSathane ujabulele uSathane waza umjabulisa uNkulunkulu ukuthi enesovuka uthi nobena uyangusha semhlala phansi
kushwa zilwane lezilwane zibulala izitsha kwamakhabethe cela isiguqo kwaseliyathandazwa kwakuyisono ukhona yonke indawo exoxayo wena ngezwa kuthiwa yikho ukhona kuyo. Lo phathi sibala lokho namanje sasini. Mathi wabelele ukuthi ngibelele. Ningazibamba. Inkosi yashaya sisigubu ukuthi ngicela shawuna. Base abatenkosi. Amen. Ankonde wakhe John Nazareth. Khuma hosi nokusetha. Awukhazi ukugijima ukuthi yini akakhazi ukugijima Nazareth ayifuneki inkosana ukuthi kusesibukweni bekhona obaba abadala impunga besibonise u-5-2 igijimi lobiziso liJakoba kuthandaze kusho ukuthi amina sibheke enkosini nawo umuntu ogijimayo ufuthi uvaze isifo esikabi ukubheka naye. Khabobo Nazareth gijima ibanga olibekelwe futhi khona yabona nje mina ngikhonjiwe wathoka mkhulume ngekethwa ngiyagijima Mina mama niyo ngizathi ngake ngasithi nayo wena ngokuphela nanga ngikho kunomuntu owazi ukuthi manje angibe nezindululo sobonke manje zikhawule sifiki nibe nesitwaqwa ukwehlula ngomuntu kunomuntu owazi ukuthi lapha ngomsombuluko umsebenzi walengane yawo izothi yafika iyalokho emsebenzini ikhanda
lokha lingavumi inkoshwe ngesithitho engifakele sona. Kunomuntu ophatha umuthi uthi uba ubhate ngemva lapha emoyeni wabayibale wafika inkosi one day iwulethile uthi bonke abelaphi bendabuko abalapha nokuthi khona umzala wami khona wamfonela wathi mzala kanti lonke limkhonza unjani uthi yini mzala uthi umzala wakhe owumelaphi lapha sithemba isika inkosi yamaNazaretha sase siyahlangana sizinyama sabuzana one by one ukuthi lo muntu ofikile okuthi uNkulunkulu sizokuthini madoda yakhe nami ngizogaba yathi ngenye ngizawugaba ugabe lapha. Zathuza zonke zaseshaya iconvoy sayibheka uNkulunkulu esefikile ihleli into kaMayelisa kukhepha umjiva ifaka uthayela wobuhle lobazayo bazubona emhlabeni. Oqala umelaphi wendabuko owayehola ithimba lomgqabo ngemuva lenyanga wathi beqhamuka ebona inkosi yamaNazaretha ihleli kumsebenzi wayo washo ngedolophathi wathi inkosi yamakhosi wena umkhulu wesabeka number 2 akabuzanga ukuthi wenzani ngoba besicabile washona phansi nowesithathu kanjalo safuta zonke insizwa zawelibika ezivuma namhlanje usevele ethi hayi uyayazi ngekuphethe beka phansi imali ibeke mayiqeda akunika into ekhanda uphethwe indlebe sidume ziphambili kodwa sakho wakushele ngishiya mina la nihamba nalaba abantu abeza bona kimi bezocela kungenele yathi yafika gospel kwathi uphuma manje yabuye ephambili kwathi uphuma manje kwasekuthiwalalela uNkulunkulu ubaba omkhulu uyeza engabenza seshowe eJudiya uzofaka umhlangano wokugcina wonyaka hamba umlinde khona kwase uphuma umhlangano phambili ubheke eJudiya ilindile inyanga ilinde ukubona lo muntu okuthuphinisa abantu ungaphezwa sathi masifikiswa sasezwini eJudiya umhlangano futhumela uhleli kahle yayisithibizana abashumayeli kwasekubizwa abashumayeli yathi bashumayeli hambani ngesibani yosela inkomo ebese nigcwalisa amathunga abemathathu kukhona indoda ezayo ethi ifuna ukungibona ubani ngifuna ukuyigeza wena zana nomuntu nahlangana baba mkhulu kodwa uba omkhulu wayezwe ngoba yena abantu nayo into kungokwakhe ayufika isikhathi angazi noma ngithi uba umhlaba udonsile noma ngithina kodwa wathi kulo mshumeli uma umzane
eTawasibala phambi kwamagula noma wamathunga amathathu ayesekwashumayeli eyinkomo eyinobisi. Yathi mayisekela ndisimile kanjalo wasekuthintwa indlondlomusa kuthiwa usefikile lo muntu ukuthi uzofika lebenkosi yayisiphuma yasezulwini yathi mnumzane sawubona Ndlebekheke yamanga ukuthi ungizwe ngoba akasithibani. Ithi-ke usazi kamaphamba wena mnumzane ubulala abantu unomuntu omubi weyilwane ezimbi ngifuna ukugeza namhlanje insila yonke yemitho esebenzisayo ufuna futhi uyilahle manje ukugeza. Ngeke basibani ukhumula imvunulo oyigqokile esingena esibani lesizwa seyikhumulisa libanjena kwathatha ithunga lokuqala wafungwa ngalo mnumzane lobisi lwesubisi lwashona endaweni kwathatha lesibili wakulelwa ngalo lwesubisi lwashona phansi kwabe lesithathu wakulelwa ngalo wasethiwa faka imvunulo isisila sokuphatha imithi nokunuka amafutha eyilwane namhlanje sengigezile sekuphelele ngaphinde uphathe umuthi inkosi ibusise. Mani ngamasi Nkosi wabusise. Ukawabangcwele. Shisa
asithandazeni sonke.